по первому тайму. Представить, что мы эту игру проиграем 1-3, я бы не мог. Да, ну, какие-то причины мы знаем, по которым мы проиграли. Еще в ряде причин, наверное, нам нужно будет, мы о них узнаем после анализа игры. Deməli, elə bir oyuna məğlub olduq ki, bu oyuna məğlub olacağımızı heç düşünmürdük. Birinci hissədə nümayiş etdirdiyimiz oyuna görə və nəinki məğlub olmağı, hətta 3-1 hesabında məğlub olmaya ağlımıza gətirmirdik. Amma indi nəticə elə oldu ki, məğlub olduq və bunun səbəblərini biz bilirik, analizdə də bunu müzakirə edəcəyik. Sual olan var? Buyurun. İlk hissədə bir epizod var idi, Mende'nin yıkıldığı epizod. Hansı ki, o özünü yaratmasıydı, bəlkə də qol vura bilərdi. Bunu oyunun dönüş nöqtəsi hesab eləmək var mı? Başa düşmürəm. Oyunun dönüş nöqtəsi hesab eləmək var mı? Mende'nin yıkılmağını. В первом тайме был эпизод, который Менди упал. Если бы не он упал, думаете, что он мог забить гол, или с этого время начал уже игра переменяться на счет? Ну, я согласен с тем, что это мог стать моментом решающим в игре. Ну, если не решающим, наверное, ключевым. И, наверное, в том эпизоде можно было сыграть по-другому, таким образом, что и так вратарь уже был отыгран, и можно было забить гол. Но мне сложно говорить на предмет, был контакт, не было контакта там и что там произошло. Я не видел пока момента, пока мне сложно что-то судить. Да, но в целом, если предположить, что судья видел и контакта не было, то, конечно, этот эпизод можно было доиграть. Как он выглядел со стороны, то, в принципе, он мог быть голевым. А гол нам, конечно, второй, но он бы значительно нам помог. Həmin epizod qolla yekunlaşa bilərdi və hətta bu oyunun nəticəsini bu qolla yekunlaşdıra bilərdi və orada kontaktın olub olmadığını isə deyə bilmərəm, yəni onu hakim gördü orada. Amma hər hansı bir qol vəziyyəti yaranmışdı orada, belə deyək. Bu da açar bir epizodunu oynayır. Buyurun. İki sormanların bilgi verilmiş sonra. Bəli. Hər şey 6-7 ay əvvəlki vəziyyəti xatırladır. Təmtələrlə rəhbərlə təqdimat, sonra bir qələbə, ardınca məğlubiyyətlər, sonrasındakı məğlumdur və mümkün deyir ki, bir əlini gətirdiyim oyuncular etimadını doğrultmadı, sonra da postundan getməsini nəticələndir. Roman qarşı bizə düşünür. Yəni onun da belə o yolla gedir, sözün canı olur ki, yəni Muntiyanın getdiyi yolla gedir və fikirləşmir ki, hər oyunda öz transferlərini daha çox güvənir, daha çox oynadı və onlar da məhkəmədə deyək ki, yandırırlar. Bu sualı və sonra ikincisi bu. Габала похож на 6-7 месяцев назад, когда мы привезли Мунтиану как тренер, сделали пресс-конференцию и потом одну игру выиграли, и потом подряд проиграли. И потом Мунтиану сказал, что игроки, которые он привез сюда, в общем, не показывали свою игру. Не думать, что это тоже выходит, что похожие игроки, которые вы верите. Знаете, я не анализировал никоим образом, я не могу говорить ни про Мунтяну, ни про то время, которое было, ни про то, что там происходило. Да, собственно, вопрос заключается в чем? В том, что как по моим игрокам, Да. ну, я не то что надеюсь, я уверен, что эти игроки способны играть очень хорошо на этом уровне. Собственно говоря, сегодня, я думаю, что и Сиваков, и Гай, они продемонстрировали хороший уровень. Deməli, başa düşdünüz. Əvvəlki məşqçinin nə edəcəyindən bağlı bir şey deyə bilmərəm. Yəni bu bizə maraqlı deyil, əvvəl nə olubsa burada. İndiki vəziyyətdə isə öz gətirdiyimiz oyuncular Qay, Sivakov bu gün tam heyətdə bütün hissəni oynadılar və hər ikisi lazımi oyunu nümayiş etdirdilər. İkinci sual verə bilərsiniz. Qaydan söz düşmüşkən onun optimal mövqeyi xarabdır. Hansı mövqedə oynayır? Bu yəni şuna çətindir. Çünki müxtəlif mövqelərdə özünü göstərməyə çalışır. Gərək görünür ki, yəni ki, o məşqçinin ehtimalı tam doğrudur. Çünki tez-tez onun fərqli mövqelərdə görünür. Optimal mövqeyi hansı mövqedə? Насчет Гая хочет спросить, что у него оптимальная позиция какая, потому что его видит он в разных позициях.
Сегодня он сыграл немножко на другой позиции, выполнял другие функции, но для него одинаково играть и в такой роли, как он сегодня выполнял, и в такой роли, который был в предыдущих играх. Deməli, bu günlər başqa bir mövqedə oynadı, başqa funksiyalar var idi. İstənilən bir mövqedə oynaya bilir bu adam və həmin mövqenin funksiyalarını yerinə yetirir. Geçen sonucu ve Qəbələdən bu günlər demək olar ki, ehtiyat oyunçu çıxarmasında hücumçu deyilən bir şey qalmış. Hamı meydanda demək olar ki, 7 hücumçu var meydanda zəminlərdən sonra. Yəni bütün hücum potensialını ortaya qoyandan sonra bu komanda bir gol vurursa, bu komanda hücum potensialını bilmiyor. Hamı meydanda, Cavid, Dodo, Mendy, То, что он назвал имен, все были на поле, и даже потом мы сделали замены, тоже все атакующие игроки были там на поле, и в конце мы забили 1 гол. Как думаете, это вся атакующая группа умеет только забить 1 гол? Или... Ну, мы же сами говорим, не гол мы забили, и это же был не единственный момент в игре, после которого мы могли забить гол. Еще один момент мы обсуждали. Да, я думаю, что еще можно 2-3 момента, опять же, считать такими, после которых можно было сыграть чуть правильнее, это бы стало голевым моментом. Да. Понятное дело, что мы хотим, чтобы этих моментов было намного больше. Да, и я абсолютно уверен, что так и будет. Deməli, bir gol olmadı, başqa momentlər də oldu. Gol vəziyyətləri birindən biraz öncə danışdıq və başqa gol momentləri də oldu. Əlbəttə ki, biz istərdik o qolla yekunlaşsın və yəqin ki, növbəti oyunlarda bu olar.